Mu gihe tugitegereje ko igikombe cy'isi gitangira, abenshi dutegereje amatsiko, hari ibihugu bimwe na bimwe bigiye bikora udushya n'udutangaza, mu tuntu n'utundi rero tugiye kugaruka kuri banki ya Scotland yashyize hanze inoti nshya y'amapawundi 20 yo muri Scotland yasohotse mu buryo bwihariye, iriho ifoto ishushanyije igitego cya Scott McTominay cya overhead kick. Iyi noti yakozwe mu rwego rwo kwizihiza ko ikipe y'igihugu ya Scotland yongeye kubona itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Igishushanyo cy'iyo note kivanga ibintu bisanzwe biboneka ku mafaranga y'inote. Igitego cya Scott McTominay yatsinze Denmark mu mukino wahuje Scotland na Denmark. Hasohotse kandi inote 100 gusa, aho inote 50 muri zo ziboneka binyuze muri cyamunara y'abakusanya ibintu by'agaciro, tombora no mu bice bibiri byihariye byashyizweho byo muri Scotland. Ikipe y'igihugu y'abagabo ya Scotland yabonye itike igikombe cy'isi nyuma yo gutsinda Denmark ibitego 4-2 mu mukino wabereye kuri Hampden Park i Glasgow mu Gushyingo. McTominay yafunguye amazamu hakiri kare cyane muri uwo mukino atsinda igitego cyiza cyane cya overhead kick.